Om Avignamastu Yanamasida. Matang nian hayu juga wang manat dapu inggih punika awinan sampunang ugi idedane mesel-selan ontan paribawa ning dan meduwe arti prana tidak diwang tepu kang ngakene rimba dados manusane punika patut keakedang ring bekayunan apa-apan para modur lagu iking hidat manusia ngarani sapunapi wiyakti duaning kelangkung sulit rerah punika panumadine dados manusia ya diapi dandaleyoni ya diastun lekade saking anak nida uyakti apaan iking dadi wang waning dados manusia puniki tamu juga ya ini luwih kewiyakyanipun mitaning mangkane mawinan sapunika wenang ieu tumulung awak niya saking sangsara mresidayangipun menyunangin dheweknya saking keduh pidana moa kesadanang subekarma angin piranti colake rahayu ing aning kota maning dadi wang iku make pamekas kautaman sang dumadi mansane punika
Ane puwangtan gawayaken ikang suba karma ning wenten manusia dan ngaryane solahe iki ambaning naraka loka kangken larut maka kubat nerakane kualiye benyeki pejah kuyu iya ning padem ipun wang alarem marering desa katunan tambutang aran iku jadem sakit punika ring desane kirangan waduh waluyan punah rupaning tan katemu ikang enak olahan pairibannya dan kepangihin punika sane pacang ngeleganin hidap-hidap itu para mardani inggih pemekasipun wong pengendep katemuan iki tidak diwang titi sanguki kesidane dados manusia puniki dur labu widyude sengke pikolehang punika wiyaki saksat pandaning marering swarga iku waluyejan sang lunga ke swargan punika soani mitaning tan tiba muah tebu damelakene saluwe rasane ngawinang tan lapo malih punika yogya artine karma bumi riya brahman ala bumi rasau Apa niking catman mangki inggih duaning panumadine mangke wah gawayan subuh karma yuga nah ngaryanin laksana kaon becik uyan iya tiniku ikang ripine pabuktian karma pala iku punika ring paraloka genah mukunin wah laksana punika alingan keceranganipun ikang subuh karma mangke punika laksanane kaon becik
sane mangkin ripene iku an kabukti palane ring parloke indike punika pukuning woh nyane dipegakne kabuktiane ring kelas pemukonipun muang jatmu daya muang dumadi punika malih tumude wasananing karma palu wajang miturut lat woh laksanane wasane ngaraning sangsara wasana tegasnya sangkara turahning amba matre sisan amune merawat punika naraga syuda kunang ikang suba karma ripene rauke saking neraka nanging punika laksanane alayu ring parloka dan papale iku dan mawa punika madangian mangke juga pengpenge suba karma punika awinannya wantah alayu laksanane mangkin antos utawi ipun ikarma palega iki dang jatmu wang niki dumadi manje pesani kaswa bawudaya ajakan sulaksananipun dan pai lawan pedapning kilat dan bina ring keredepannya idate dur labu dwi katiman mewah kenian muadangian pengpengan kena ya ri kakawayaning dharma tarane awinannya durusan petidisan ugi kepawangun dharma laksanane sakarananing manasanang sangtara salwir saning awinang mepasmi panuna pawani swarga pale kunang utawi mukse mapi kulih swarga Om Santi 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 Om